الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من سام وصلى صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Maulidain dito mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Manalam salam kami ang mga kakasisin Allah ta'ala. Halapal, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga tuan, waktu taniyo hamasa ini, sali da waktu, dum da iban adlaw, tagawa, nakavidda, kalna piyavidda, sin nagpapanjari kaniya. Mga tuan, nyari kita niyo alawman, sin pagpuasa habulan Ramadan. Ulang labi na kita niyo hang po adlaw, po magang po na tagto, insyaAllah. Imbulan Ramadan, malugay taniyo tagaran. Tagawa, apabila siya rumatong, di kaalimatahan, manaykod na isad. Namunad timbay takato si mahasu si mahatinggi ayyaman ma'dudat. Nabihaon mga tuan, wala kaya pila-pilahan, labi na hangpo adlaw hikahangpo na tagto. Na mga tuan, pagkay niyari kita niyo hamusim, piyavidda sinallahu ta'ala imusim ini, imbis sarahun tanyo, hapangadian tanyo ini, kalabian sin bulan Ramadan al-Mubarak. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, magkakunahan kita niyo, kalasahan sin Tuhan. Impaglasa piyakay na to, wala da kita niyo nag-enjoy. Na ipag-enjoy taniyo. Inpiya na ughara. Inpiya na ug sinallahu ta'ala. Habulan ini. Ingkatan bulan. Biyaak kita niyo sinallahu ta'ala. Magkasi ibang maglasa. Ingkatan bulan. Yan ughara sinallahu ta'ala. Ingkatan karayawan. Karayawan pakatan pia panjari. Aula-aula na karayawan pamanga anak kapu Adam. Habulan na sabut yadto, wala na to napakay. Mga tuan,
inulong sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo habulan ini. Dumiban sin adlaw. Biubo kato tanyo sin Allah ta'ala nikmat dahing hataas. Yari hababaw singgumi. Bat supaya raman makawa tanyo yung karayawa na kaiwanan bulan amin wala tanyo nakawa. Mga tay mangud na mo agama Islam. Ingkahalan si manusia habukun bulan Ramadan hikaisa. Ahlu syubuhat mga tao iaalop nila yung pakaradyaan naglalamugay mangi ibang marayaw. Hikarwa kahalan sin tao ahlul hawa wa syahwat. Iaalop nila yung kabayaan nila, yung syahwat nila. Hikatu ahlul haqq wal adl. Mga tao wala nila ialuping kabayaan sin tao. Wala nila ialuping kabayaan nila. Karawa, in ialup nila kabayaan sin nagpapanjari kanila. Mga tuan habulan ini. Yarin panawag-tawag sin Allah Ta'ala kato tanyo. Ya ayyuhallazina amanu. Mga kamu ahlul iman. In ahlul iman, ti mataallukin atay nila patuhan. In ahlul iman, ti mataallukin pito ang gawtabaran nila pakabayaan sin Tuhan. In ahlul iman, ti mataalluk indila nila pakabayaan si mahasud si mahatinggi. Yarito aning paltawakan kanila. Kutiba alaikumus siyam. Hinayatin ni amunay nim baugbog. Amunay nim biaugbugan, piagkahagaran, sim mga sila ummat na kauna, iwan sin ummat haulihan, tungod magpuasa habulan Ramadan. Unim pahati sin Allah Ta'ala riha ayatin ni, kutiba alaikumus siyam. Na wajib na kanyo yung magpuasa bulan Ramadan, biya sing kawajib ha ummat na kauna rin kanyo. Mga tuwan, amod din pahati sin Allah Ta'ala. Unim maksud niya, sin pagpuasa ini, la'allakum tattakun, supaya kamu magmabuka matan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, himinang sindaakan halawm kuyag. Lumayo ding haliangan karena buka ding hamulka sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yadto mga tuan, in pahati kato tanyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na, dahil nga sabab yadto, awang panawag-tawag, si mga sila na naabiti pakabayaan sin Allah. Yung panawag-tawagin ni, ya kau anak kapu Adam. Amin wala mo piya kayong kabayaan sin Tuhan. Hakatan bulan. In piya kay mo kabayaan mo. In piya kay mo kabayaan nila. Na ya baghi al-khairi aqbil. Alup na kau pakabayaan sin Tuhan. In kabayaan mo ay muna agara. In kabayaan sin pagkahim mo ay muna agara. Maita, wala da kau si manyang. Iagad mo in napsu mo, iagad mo in syahwat mo, hakatan bulan. Wala da kau si manyang. Alo pa na yung kabayaan sin Tuhan na bulanin.
tay kurina ing kabayaan mo. Pataallo ka na ing kabuhi mo pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampakaw makakuha dahil hakalumian sinyari hababaw singgumin. Sababin tao ahlul hawa wa ahlul syubahat naglumi-lumi yari halom singgumin. Limummi impangatud, limummi impangdungog, limummi impanaling, limummi injantung, limummi inhiwalsin, pito ang gauta barang. Na impanawag-tawag, alop na kautuan, pakabayaan sintuhan. Tay kulinain katanyad do. Ulong kay musin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala mo na enjoying karayawan, habulan di mabay. Yanug harap pa kay musin Allah ta'ala, riha bulanin. Tabalihaing karayawan, wala mo na hinang harukaing bulan. Pabalik kaing karayawan, wala mo na hinang simbulan limabay. Sabab, yari kau biyaitaan, alup na kau pakabayaan sin Tuhan. Amo yad mga Tuhan. Dahil nga sabab yan, imbulan Ramadan ini, hipaglalano silumni. Waktu dihil katu sin Allah Ta'ala paglano. Paglano sin pikilan, paglano sin akal. Aula-aula na tuod, paglano sin pangatayan. Dahil nga sabab yan mga tuwan, siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya, inatay sin tao, nabahagi nagduwa. Hika isa atay malano, inlano niya yaningan puti, maputi. In atay hamuok, atay malumi, inwal na sin atay malumi yan, itum. Impangasubo, unuin atay malano maputi. In atay malano maputi, yata'allak billah. Di mataallukin atay niya pakabayaan sin nagpapanjari kaniya. Ya'rifu hakka. Ingat na yung kasabunalan. Wa ya'rifu al-adla. Wiwan ingat na yung kahatulan. In atay malano maputi, wala niya piyasaran ng kabuhi niya. In atay malano maputi, kiyalanawan siya. Uning kalanawan niya. Wala siya, bukong pagkaon, bukong pag-inom, bukong. Kiyalanawan siya, sin pag-iman patuhan. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, zaka ta'mal iman. Kana naman inlanab sin pag-iman. Nawiya undugay ngin nanam. Dugay ngin lanab kaya na naman sin tao. Sarap. Badyo masarap. Taumpa masarap. Oh. In atay malano maputing, yata'allaq ala Allah. Wala yata'allaq ala al-madda. Di mata'alluk siya pakabayaan sin Tuhan.
Wala na siya ti maalok pa kabayaan sin tao. Sambil kabayaan niya, wala niya ti alukan. Maita, tiyanto niya. Inatay malano. Amo na inatay maputi. Amo yad tuwin tao masanyang. Dunya iwan adlaw akhirat. Bukunin masanyang mataudsin. Bukunin masanyang mataud kawasa. Bang wala doon in taallukan pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. At tutuan imbiyay takatu taniw sin junjungan taniw alayhi salatu wassalam. Manunjuki in dunya ini, way ka na naman mura hindi masarap. Paniya, pasaw kataan-taan. Yung masarap pagkaunin hunit mo na ginang, pagkaripay kad simud mo. Tumubtub na doon, pagkariway na. Dugay na yung pagngaan. Sa kawatiwan, inlanab simpag-iman, hakabuhi, hakamatay, sambil na sadyakaw, dumagpak, pa kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon kita niyo masa natin ni way baya-baya. Way baya-baya, bulak pa yung kapaya, laong sintaw ka. Narampay sabing kapaya, bang bulak na day-day da santa karan pag sayo mo, nabiyaning na. Mga tuwan. Ayaw taniyo lupasun bulan ini. Hipo sing karayawan. Ang panato mabaliking karayawan wala na to na hinang. Magatay puti kita ni. Inatay puti, amunin atay kalasahan sin Allah Ta'ala. Maita siya kalasahan sin Allah Ta'ala sarum sa adlaw. Intauyan kiyukuyaran. Kiyukuyaran siya sarum sa adlaw. Maita, wala siya kimuyag sindeng hatao. Siya yung kiyakuyagan niya rin nga Tuhan. Zaka ta'mal iman. Kaya na naman niya inlanab simpag iman. Naing kita niyaon pagkaon sadya. Timlahin niyo kita lang na ini pagbukaan marayaw. Simpagsahulan marayaw. Iniiman titimla asal sin Allah Ta'ala. Wala kita ni madto. Dahil nga sabab yan, nagtungga ka ni. Sabab yung pag-iman, titimla asal. Aun salakan niya. Di mo kaingatan, in pagtuhan bang kauri, maun pasalakan kabayaan sin Tuhan. Di mo kaingatan yung pag-aagama sa bunal bang kauri maun pasalakan biyutang sin Allah Ta'ala. Bukun magbutang kaniya-kaniya. Aturan yun ang dagbusim pagpuasa tanin. Hangka waktu, hangka lapal, hangka piil, hangka katan. Manunjuk kitunggal. Way pagkaniya-kaniya. Turayan tay mangud na mo harames na. Na. Inatay malano maputi. Maaya din taw yan nakabuhi niya. Bukun badyo ni ayaran niya. Antay masanato ini nagmumintin badyo. Aun-aun pagwaon badyo. Bihon. Old na lang na yan. Di nakalagihan bihaon. In Allah Ta'ala, nag-ayad ka to. In pag-ayad niya ka to yung karayawan. Wala tubadjiru, ay kamumang lupas.
Kaya lupasan na radyo, kaya lupasan na ginisan na lupas. Di na mauno, kaya lupasan badyo, kaya lupasan taumpa, kaya lupasan ari-arian niya ununo na. Sa problema, kaya lupasan pangatayan, kaya lupasan pikilan. Taning mga tuwan. Nah, zaka ta'mal iman. Kana naman niya ilanab simpag iman, wala na to kaya na naman. Yung pagkaon masarap. At si sanda. Aun tao tiyukunan sinanak, ama lang nawi ako pagkaon ni Waisin. Kaya nahiwin lilos niya, ang paniya siyanda. Bangman niya karahan, pagkaon marayaw na anak niya, favorite niya. Tingin yung mga tuwan. Makasinain ama anak, labin la sa sinallahu subhanahu wa ta'ala. Haipon niya, malano impangatayan. Mga tuwan, wala na to, kaya lanuan na rukaing bulan, lanuan na to, amasa na to ini. Sabab naglumo-lumo na yung pikilan si Madya na amasa na to ini. Yung pikilan, inatay. Biadagbos, nagkalumuan. Wala yan. Di malingugin mano siya babaw singgumin ni Wang malano inatay nila. Ya baghi al-khairi aqbil. Ya kau nagmanja na singkangian nyari hababaw singgumi. Tay kurina. Alo pa na ianughara kay mo sinallahu ta'ala. Abulan ini, lano ina yung pangatayan mo. Ya kata'mal iman. Kana naman nin. Yan tutuanin na tayo malano, maputi. Nah, inatay malano ibang maputi. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ardh. Inatay malano maputi. Di siya kugdanan singi. Uno-uno na kangian niya rihadunya. Tiyatampanan siya sinallahu ta'ala. La tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ardh. Natuan yung fitna masa nato ini. Hamanga lumbu sa yan yung fitna. Hamanga ipon yan yung fitna. Sabab amin di katawahon ko matawin tao. Sabab sin awang biubutang niya ipon niya. Hindi, basi ka, bulawan ka. Nagngingisi na sadya. Turan niyo mga tuwan. Yung kaiwanan ha mga buhok. Impit na kimugdan kanila. Turan niyo mga tuwan. Na, in tao malanuin atay maputi, la tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal. Sa lugay na yari hababaw singgumi. Tumangkisimpit na rin kaniya. Mayta, yaon, in, sahaya, sing kabayaan sin Allahu Ta'ala kaniya. Na mga tuwan nyari musim bulan Ramadanin. Kaya nga sabab yan, impanawag-tawag ka to tanyo, ya baghi al-khairi akbil. Ya kau nahipo na simpit na, sambil paipon mo pitna na, pabuhok mo pitna na, pataumpa mo, akbil. Alop na ko pakabayaan sin Tuhan. Ay mo na alopay napso mo, wala na ko nag-enjoy. Sulain, kinami in lanab sin pag-iman, zaka ta'mal iman, man radiya billahi rabban. Kuyag sadya ko. Bukun subay ko kumuyagalaw mo, masarap yung pagbukaan tabiyaw. Di rahay kadsimod. Pagkaribukon na. Duwang nangan niya.
Pagkari pagitungan, dugayng na. Pagkari paulihan, ununingan niya. Turan yung mga to. Na. Radia. Kuyag mga tuan. Magkakunahan kita niyong kuyag. Insubul, wang makita sing kakuyagan niya. Amin bahay mo na napatay, mabuhi magbalik. May tayad to pasalan sing kuyag. Ing kuyag patuhan, bukon bahi winumuno. Atay, harap po. Dahil nga sababian mga tuan, imbulan Ramadan ini, paglano sila tayo. Di kalanuan singkatan ipaglalano. Amin piya kay simbano siya ni Suwaira paglano. Maun kita ni umalup pakabayaan sintuhan. Na, raditu billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi muhammadin nabiyan, wa rasulan. Kuya ginto ini. Umalup kita ni patu ini kuyag. Na habulan Ramadan ini. Imalup kita ni ibadat. Habulan ini iwan kuyag. Lanag. Ayaw nagtataka din pagbubukaan. Yaw na yung pagkaon, yaw na yung pag-inom. Sa di pa yung tao sumungit. May taon dyan di. Takaw tuhan. Na. Yad tuwin atay marayaw. Atay malano. Maputi, ini karwa atay. Aswad, atay malummi itum. Nah, tuan. Nain atay malummi itumin wal na niya yan. La ya'rifu hakkan, wala ya'rifu adlan, wala yungkiru mungkaran. Di maingat sing kasabundalan. Di makada pamandu. Di umalup pakabayaan sintuhan. Turan niyo. Nah, dahil nga sabi ito, impaman sintuhan naruhulan sinayat, la'allakum tattakun, supaya kamu magmabuka patuhan. Mga tuhan, in Luqman, nagwasiyat siya anak niya. Kagunahan magwasihatin ama pa anak. Kagunahan in anak tumayma sin wasihat sin ma. Unin wasihat sin Luqman ka anak ni. Ya bunay, inna dunya bahrun amik. Inagini anak niya, anak long na in dunya ini mahinang laud karajum. Bukunin laud yaw harakat. Aun beta si Luqman. Papagkakarunto din anak niya, in gumi ini mahinang laud. Laud uningan niya, karajum. Imana sin laud karajum, in maingat maglangoy, malumusda. In nagdarabuso, malumusda. Na iso hindi malumus. Amo hindi maingat maglangoy. Uy. Astag na, lain-lain. In maingat maglangoy, malumus. Hindi maingat maglangoy, amo hindi malumos. May taon sa sakatan. Ito mga tuwan. Maingat maglangoy, malumos. Hindi maingat maglangoy, di malumos, may taon sa sakatan. Naunin ang inihanak niya, inna dunya bahrun amik. In dunya ini mahinang siya laud karajum. Kaano timagna? Hamasa sin Nabiullah? No. Kaya nga sababian, betaan sintuanin Nabiullah no, was na ilpurka. Bi'ayuinina wa wahina. Kaya kau Nabiullah no, hinang na kau sa sakatan. Sa kawa, maginang kau sa sakatan, buko na ikadunasan. Dito taso no. Yan pa na siya piyak liki-likian sinta. Buko na lang na nabi. Mahita. Kita nyo lang nin akal. Yad tunag hinang atas buod. Sakayan. Yud to pa isa bahagi itong gimba. So, magkakad ka muna bimbihan.
Nah, kita niyo mga tuan. In paman sintuan kan Nabi Allah no. Naubos man in strategy. In kapandayan sim pagdawa. Wayroon dat tao makad. Gaman sampung nintay nga. Na gayataan na sin Tuhan na Nabi Allah no. Hinang nakausakatan. Bukunin niyan niya. Pag-anad ka mo maglangoy. Sakawa hinang nakausasakatan. Nah. Bangka mo maasubuhaw no tungod. Hisiw na kauna na ginang sasakatan halong katean. Taas buod, hisiw. Nabi Allah no. Nah. Pakaradyaan sin Allah Ta'ala. Ingkatan si makatasakatan sin Nabi Allah no. Amurad tinaw no. Nah. Biya din yung makina niya, biya din yung pagcakat niya, Bismillahi majriha wa amur. Amura yan to, anong piyapakay na tubing? Magparakan ka motor, amurad to. Nabiyaon yung motor di ka to, maupat yung magdugtor, motor katantan. Hinamay tayo ito magdugtor. Way nagbasay namin motor, bukon. Pula-pula, upat motor. Aong patrapikan, aong pula, aong gaddo, aong signal. May ta magdugtong. Na mga tuan, mari kita niyo pakisya wasihat sinu. Ay si Luqman, anak niya. Kagunahan na to mga tuan. Inagi si Luqman, anak niya. Hinang kausasakatan. In dunya mauno. Na in wasihat si Luqman bidda dahil sin ano. In sasakatan ni painang sin Luqman anak niya. Inna dunya bahrun amik. Kada gharika fiha unasun kasir. Sa bunal-bunal tulong ni anak. Malumos na yung tao. In kamatauran sin tao malumos. Siyari hababaw singgumi. Uy, meta yung malumos. Unim maksud sing harak dunan. Hika isay maksud sing harak pagmaksiat. Nagmaksiat kau patuhan, nalumos na kau. Uno-uno na nga maksiat. At pabila kau nagmaksiat, yari hababaw singgumi, bayta imbaran mo, nalumos kau. Sa wala kau nagpungat-pungat. Na unang sasakatan ang pakaurit malumos sakatan yan. Paj'al safinataka taqwallah. Amun imbay ta sintuhan la'allakum tattaqun. Anak lang niya inhinangon mo sa sakatan bukon biya singkan na biyawlanu. Sa ingan sin sasakatan mo yan, taqwallah. Amo na tuwan imbeta sintuhan la'allakum tattakun. Pagpuasa kamo, supaya kamo magmabuka pat supaya aon sa sakatan nyo. Sabab nalumos na inuno. In uno-uno pagmaksiat mo nalumos kaw. Asiwi ibanda kula, lumos kaw. Na, in matawali niya, raimbaran niya, dahil nga kalumos, amo na yung tauhiminang sinsasakatan. Amin wasihat si Luqman, anak niya, paj'al safinataka taqwallah. Yadto mga tuan. Na, in taqwallah, unim deta sintong pagsunod ayat, yuridullahu bikumul yusra. In pagpuasa tayo no inibukon panis min kato. Na unutuod, pagpaluhay. Pula-pula mo, diabetes, nakapuasa. Makayog, nakapuasa ra. Matambok. Karangnya tuwing papagpuasa ho na mo din matambok. Luwa-luwa nila, nang kawawasag nila kumaon. Tulan yung mga sangawa salida.
Sabab piyagrespikan nila imparmansin Tuhan, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Bangyad to manigusin, mamay tayong mga makayugbiya kanila ini. Utuhan na mo yung biya ka mo, ayaw na ba? Amo na di matamukbiya kanila yaon. Nari. Masandal pa, in makayog dahil sinuno. Na. Materi-harig ko ini, matawad makayog. Matawad mo. Na. Sa masandal. Na unim beta dahil sin Allah Ta'ala, yuridullahu bikumul yusra. Hangkan subay aun sa sakatan mo takwa, ang pakawmakaon pakaluhayan. Nanamakuno tuan, aun muddal mo, mataud darahan mo sa way sa sakatan mo. Biya din ang kaagi mo yan. Na, in sa sakatan na to, haruwayng adlaw wala na to, kialunan muddal, iwan way pamisan sa sakatan na to, paunon na to na mga tuan, in sa sakatan na, iwan sim muddal niya, habulan ini. Maita, nagpalmanin tuan tan. Wiruun tayo maun niya ununo. Innama yatakabbalallahu minal muttaqin. Kamnahadlaw susungon, maglagin tao sing karayawan. Niya utuan kumeta yaon, aun hinang kuway pahala. Sabab wala kau hajumlahan si muttaqin. Nah, innama yatakabbalallahu minal muttaqin. Intay maundasin Allah Ta'ala, hinang taning tudjukan niya, hinang dasim mga sila, nagmabuka pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na, mga tuhan, impag mabuka pa Tuhan, aong kabayaan sin Tuhan kato. In syaitan, aong nakabayaan kato. In mga sila ridto, aong nakabayaan kato. Na in kita, unday sab kabayaan ta. In Tuhan, aong kabayaan kato. Nakansin akaron na to. Habulan Ramadan ini. Di na to na akaruning kabayaan sin syaitan. Sabab in syaitan, ihukutan. Along sinambuk gurad. Bukumbay sablong na ihukutan, gagapos. Nabang ikahaw ni marayaw, ihukutan at tawag gagapos. Marayaw ra karua. Sabab bang gagapos, ihukutan da. Jadi, na in syaitan habulan ini, hiuhukutan yung pagukutkan niya kapus. Nabangin ato mo, kaya kapus, inikaw, hamong haya. Magpipi, kawhaw mo. Nabangin ato, kaya kapus, nari pa mga tuunin mga tao yan. Bakay, bangin ato mo hihukutan, giyakapos, pag-ubusin ikaw rin mga to, na magbakay ka mo. Na, mga tuan, imbulan Ramadan ini, pialuhay kita niyo sin Allah Ta'ala, mag-recover sin wala na to na hinang. Pialuhay kita niyo sin Tuhan, mga to, hasatro sa itan niyo. Pula-pula mo, hihukutan. Dahil nga sa babiyad itong mga tuwan, aon kabayaan sin Tuhan kato. Himpamung sin mga ulama, amin sila, panday-pandikal den kato. Aula-aula na, harwa-hula ini. Hamak kaywan hamadina, himpamung nila. Kabayaan sin Tuhan kato, asyaada. Sumanyang kita nuriyadunya. Ninalong sintaw masanyang siya. Huunin iyan sanyang mo kabayaan mo. In sanyang mo tuwa na kabayaan mo, masusarakaw. Masusarakaw. Ang sanyang mo kabayaan sintuhan, ipag-iig sinsusa. Dahil sabihan yung mga tao makayog nagpuasara. Sabintiyan to nila hisiyo.
Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yuridullahu bina as-sa'adah. Ingkawayaan sinallahu ta'ala kato kasanyangan. Nahauno na to maka, wala dat simanyang imatawlcin, wala dat simanyang pagpasanyang kautuhan diya pagpuasa. Nah. Biyata si mga silayan, imbulan Ramadan, pawiddaon sintuhanin dirihilan niya ipon niya. Magdihi siya katan bulan, akatan adlaw, akatan dum. Sarawa tay mang sarawa mga anak apo, pawiddaon sintuhan in pagdihil niya habulan ini. Naita sabab in mga tao. As-sawmuli himpuasayan kaku. Wa ana ajri bihi. Hilingkat singkabtangan. Bukon ordinary. Hadisun kuds. Amo yaning kiyakug sin mga sila. Na, magdihilin Allah Ta'ala karayawan habulan Ramadan, wala kiyaririhil. Arwaing bulan. Misan kiyaririhil, tiyo-tiyo. Unin hirihil yan. Pataurun sintuhanin rijikit niya, ampasya sumanyak. Nauno. Bang man niya mahinangin upat ini. Upat. Isa, dua, tu, upat. Ika-isa. Kasratul istighfar. Pataura. Impangayo mo kamaapan, patuhan. Junjungan tani alayhi salatu wassalam habukun bulan Ramadan makakapituan balikan ng karumang kadlaw. Malaingkan, yampun na sintuan indusan niya nakauna, iwan nakauna. Sa kawain pangayon niya kaampunan patuhan makakapituan. Natuhan habulan ini lipatan na yung makakapituan. Patauran na impangayo mo kaampunan patuhan. Sabab pagsuri mo patao. Hawala kau nagsuri patuhan mo, wala kau nangayo kamaapan kaampunan patuhan mo. Diad tuma ito nga darat sintuhan. Nag-ampun na yung tao katantan. Sa wala sila nagpaampun pamahasot si mahatinggi. Way rato. Aturayan. Kasratul istighfar. Hipapataod. Wala mo na napataod. Habulan limabay. Imbihaon hang kabulan. Adakala kawantag siya. Madakala jukup. Patauran na tuan sa room sa adlaw. Pasanyangun sintuhan Korea dunya adlaw akhirat. Patauron sintuhan irijiki mo. Hikarua. Kasratu qiyamil lail. Patauran na intindog mo sindog. Nagtitindog. Bukon nagkukulang. Uning maksud niya yan, pagsambahayang. Sambahayang pardo. Iwan sambahayang sunat. Aula-aula na yung sambahayang tarawih. Sabab limpal sinjunjungan tani alayhi salatu wassalam. Man kama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min janbi. Hisiw-siw ingkiw-kuyakan nagsambahayang sinsambahayang tarawih sabab matawd lilisuan. Ya ato along na mag-imam kato dumin ni mahabang basyahon. Manglawag masjid, dawnin haupo-haupo. Bang mo asubun, tuhan hauning kabaya mo, matawad karayawan at tawati-utiw. Nahuun, maba kami si mata. Nah, hisiw-siw imadto, sumambahayang sinsabahayang tarawian. Hasabab sin kuyag niya, patuhan. Hasabab sinaong piupuhong niya irihil sin Tuhan, hikaampun sindusan niya Tuhan. Ay, ikaw na. Di kau kuyakan simbihan, hamanga sila malanu atay. Hamanga sila putiin atay.
wala pa natatalo sing kabtangan, bang daing hatuan ni wanding hanabi niya, dubulin sa nila, okay. Biduni taraddud wa biduni munakasa, way paghawal-hawal, way pagdiscuss. Biyon, kali dasan lang na patuanin walu iwan sing kauhaan, astagfirullah. Isyo mathematician nagbayta kay mo, magsali da in umbul walu, iniwan sinumbul kauhaan. Tukula. Inlansang. Bang murid matukulin tao yan. Bang nagbayta kay mo sali. Kau tukul, tukula inlansang. Tukulun kun lansang inilaw. Turayan tuan. Na. Yadto mga tuan, hindi takato taniw. Sinjunjungan taniw alayhi salatu wassalam. Kakuyakan sin Allah Ta'ala. Na dua na. Hikatong kasratus sadaka. Pataurin pagsarak ka mo. Hindi ka ito yung pagsarak ka na kabayaan nila sin. Magsarak ka sin, amo rin tao, mataw rijikit niya. Hinakura iwan dayan. Hipapataod, in khitab pakatan, tasaddaku, pagsarak ka ka mo. Lapay ang katan. Na, uno yung sarak ka. Ikapag sarak ka singkatan. Sa wala na to piyag sarak ka. Tabashumu ka. Liwajha akhi ka sadaka. Insawaay mo kasim pamayhuan mo papagkahimu sarak ka. Biyahon tuhan bang bukunda party niya. Misan uyuman. Di misan salamun. Sumalam nagtataykod. Assalamualaikum. Astagfirullah. Diyan kau sintuhan ay kau magpita. Tukbalisin salam. Na, insawaay mo kasarak ka. Insarak ka biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. La tutpi'u ghadaba rab. Makaig sindukan. Nasa kaliin si malam ya astulan. Kulong niya kuan. Kabaro. Mukun kulong niya kapaldi. Diurukalan sumalam. Na, pagsarak ka kau salam, assalamu alaikum. Pagsarak ka kau dayaw pamayhuan. Uno pa, kalimatun tayyibah sadaka. Ingkabtangan marayaw sarak ka. Way na alta mo'y kapag sarak ka mo. Way pagkauni kapag sarak ka mo. Pag sarak ka kau, saumbiri marayaw. Taod nagpakikiyas. Misan anak mo lombay, magpakiyas da kayo. Makayog, nagpakikiyas sa mata mo. Piriglon long na, patauron ng kaniya. Nakimakaasal. Pag-atod si matamuk, may talaw na mataw din kayo. Tuan, na, hipapatao din pagsarak ka. Mayta, imaigin dugal sin Allah Ta'ala. Hatao nagsarak ka, iwan hatao siyarak kahan. Naimbihon tuan, magduruhon indugal sin tuan, hanagsarak ka, iwan siyarak kahan. Imayta, diurugalan ni nagsarak ka. Di kurasalong ni paghihilas. Amin siyarak kahan, diurugalan da. Magsarak ka pa isablong na, simbiya dahil ni taud-taud. Tami yung mga tuan. Na, aun doa magbagay, nakasud-suruga in magdua magbagay ni inang dihil iwan sindihilan. Uy, pwede niyang ka. Mag-uwi na sila pabay. In bagay niya, wayroon na pipindit. Aun ka niya, pipindit niya. Pagkita niya bagay niya, way. Kiuot nimbusan niya. Long niya bagay, na di man jarin ako muwi aun diara ini kaway, magbagay kita. Kiuot ni namuk dirham, katunan long ni. Pamina ka madto, ang paawon marata pabay maramo. Amod tindiay ta sinabi hadis niya, dirhamun sabaka alfu dirham. Inamuk dirham mapahala, dahil sinangi ko dirham. Uy, may tayad do. Sababin nagsarak ka, kiyukuyakan, insiyarak kahan, kiyukuyakan. Amo natin biyay ta sinabi hadis,
rajulani tahabba fillah wa tafarraka fillah. Lamun siya rin apito. Aturayan mga tuan. Na, hambuk dirham. Piyagsarak ka. Mapahalain hambuk dirham. Dahil sinangibo. Maita. Lillah inhambuk. Inhambuk. Bukun lillah. Kaniya. Kuma siya kabantuan. Innang dihil kuma kabantuan. Hindi hilan kuma daw. Kabantuan. Harap patao. Bukun harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pataurat Tuhan, inhinan mo sunnat habulan ini, paldo na. Ay ikaw maglamma-lamma. Nah, insumunod, ikaupat na. Patauron sintuhan ng kabayaan niya masanyang kau, buuan kau sinridji ka sa taon-taon, kasratu kiraatil Quran. Patauray pagbasa mo sing Quran. May taimbulan ini, imbulan Ramadan, sahrun unzila fihin Quran. Sahrul Quran, patauratuan, in pagbasa mo sing Quran. Bangkulit may ngatmas sa, buhi ay namin, magkabuhi yaon, dungog kau simbas sa sinuno. Ayat ya ka rumungog, simbasahan magkalang. Sabab magtangis ka isa. Sabab yung mga bawas sa kaiwanan, magtangis. Na ikaw kumansin nito. Ha? Suway na kauhupon, sabab onday sa hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na bang ka magbasa sing Quran, pag-uno ka mo. Pagtangis ka mo. Bang ka mo rin makatangis, misan da kuman mag-uno. Magtangis-tangis. Bihan. Maghuko-huko. Na, yadto mga tuwan, hindi takatutan yung hirihil sin Allahu Ta'ala in rijiki, bang mumamitin upat. Amin upat yadto. Di na kau karihilan, haruwayang bulan, biya simpagdihil, di habulan ini. Yadto mga katote mga oran. Na, basyahun ko kanun ayat, hasuratu Yunus. Pagpakuyag sin Allahu Ta'ala. Parman si mahasut si mahatinggi. Ya ayyuhan nas. Inistat. Na. Ya ayyuhan nas. Paltawakan na sintuhan pakatan. Kajaatkum mau'idatun. Mga kamu anak kapu Adam sa barang sinanak kapu Adam. Yan namo na piaratong maun kanin. In Quran. Kajaatkum mau'izatun min rabbikum. Yan namo na piaratong maun kanin. Mahal ka din nga katan hal ka. Bulawan mahal ka. Indublon mahal ka. Bukon na mahal ka. Way halga simbulawan mo, way halga simbaran mo, bang yan wala doon kay mo. Uno yan, Quran. Maita, mau'iza. Yan doon ha, ning panumtuman, ikatumtum mo magtuhan. Yan doon ha, ning ikabatok mo. Batlaw mo inako nito ipon sintuhan. Inako nito dara akong sintuhan. Ay ikaw maigdingad do. Na. Uno pa yan mga tuan. Wasipaun lima pisudur. Impiara tong marikato taniw Quran yan. Hipagpauli. Hipagpauli. Sin sakit yan di matong halawin sinatay niyo. Naunay sakit yan. Sakit kaawam. Di maingat magtuhan. Sabang patao maingat. Kaya ingatan na yung patta. Kaya ingatan na yung badyo. Kaya ingatan na yung katantan. Bang patuhan niyari. Na. Uno yan. Shifaun lima pisudur. Hipagpauli. Sin sakit. Yan halawang sinatay. Sakit kaawam. Sakit pagduwa-ruwa. Sakit pagsirik. Kataan sin sakit yun na.
imma kapaulihan amo ning Quran. Amin piatulon sintuhan na bulan Ramadan. Uno pa yan, Tuhan. Warahmat wahudan warahmatan. Wahudan warahmatun. Iwaning Quran yan, panghidayat kayo. Magbayta kayo mo harap mo madto. Warahma. Iwan rahmat sinallahu ta'ala ha mga bariman. Uno pembayta kato sinallahu ta'ala. Kul baita'i o Nabi Muhammad. Mga tao Makkah, iwan sin mga tao Madina, iwan sin sa barang umat mo, baita'i. Unin hibaita kanila. Kul bifadlillah. Baita'i sila. In Quran, iwan sin agaman niya. In Quran, mahamulya. Amo yan, inikahalga kaniyo. Sa lugay niyo yan, iagading Quran yan, mahalga kamu patuhan. Bang niuri na halga aning Quran yan, way na halga niyo patuhan siya, maghalga na kamu pa kaniya. Law mo ako'y marayaw, sila timangi, ako'y marayaw. Tulan niyo mga tuwan. Cool, baitay tuod sila. In Quran yan, amo yan yung marayaw. Kul bifadlillah. Kul bifadlillah. In karayawan din atuhan. Amo na yung Quran yan. Warahmatong in rahmat niya. Amo na yung makad kawaagaman niya sa bundal. Bating katan agama bukun bundal. Fabijalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Amo yan yung makakuyag. Buko ni makakuyag amin yadto. Mataud sin nila, mataud kakayaan nila, mataud uno nila. Buko. Amo ni piagambuldaan sinamasa na to ini. Magambulda ni ng kalaumbay, pasalansin. Pasalan kawasa. May talong na kamo sa di magkawasa. Di niyo kami lapayon. May takan niyo sa di mataud sin, di niyo kami unuhon. Na pabaitaan sin Allah Ta'ala. Buko na mo at makakuyag. Amin nagputi pula na sila. Naabot na pailok nila, lago, sinsing-sing nila, simbulawan nila, sinlilus nila, singkatantan nila. Naabot na maripa ini. Buko niya ito makakuyag. Mga ungkiyagan ta, uing kuyag nga di, nakaurihilan pahala. Say makakuyag. Bifadlillah. Amo na yung karaywan sintuhan. Amo na yung Quran. Warahmati amo na yung agama. Dahil nga sa mabiyaning gumawa ding haagamay ni lupas na kautuan. Baytay ni baran mo, lupas na ako nilaw. Sa uwirong damamay ta lupas. Siyara ko ninusog marayaw. Siyan sa ako nilaw na rin magsambahay adlaw-adlaw. Siyan sa ako na rin magpuasa adlaw-adlaw. Usog marayaw sa ini. Naho, usog marayaw ko rin. Pagkanto palawang kumul, usog marayaw pa kao. Nabukon na. Sabab di na misan ka makabis sa rasing kabayaan mo. Kontrolon na kao. Hadlaw ka na. Na. Palyafrahu, pabidhalika palyafrahu. Kuyag ka. Bukunin kakuyagan mo aming pagbubukaan. In kakuyagan mo, amin dumatong na kao papagbuka. Na. Tayo mangud na mo. Palyafrahu, pakuyaga sila. Unin kakuyag ka nila, amuin, uwatan nyo na ununin. Pag-ubatan ng Quran, dahil nga sa babyan, aon kabtangan sinambukibam, Imam Ibnul Qayyim. Imam Ibnul Qayyim, hambuk dahil nga mga bantog imam. Ang pinimam hamasa na ito, ini, bantog dahil sab. Ang pain siya bantog. Sa nakabid din kabantugan niya. Bantog siya, imalup pagkabayaan sintuhan. Tiyay kuran na yung kabayaan niya, ang kabayaan niya sa tiyay kuran niya. Iyalup na yung kabayaan sintuhan, sabab amo yung timbeta ka niya, palyafrahu, pagpakuyag ka. Ang unin makakuyag. Na, unin na rin niya kato, ang kabtangan niya.
Al-Qur'anu shifaun. In Quran, pagpauli, singkatan sakit. Man lam yaspi bil Quran, na hisiusiyun tao, wala niya piyagpauli, wala niya iusal, hipagpauli, sin sakit habaran niya, pala sipa alahu. Di na siya yan, maigalawm sakit. Misan palong sin doktor lang na healthy kaw yan. Oo. Marayon baran mo. Sa kabahon sa kan. Kaya tanyo rin kabahon. Yung kabahon malaggo sa wayhalaw. Kabahon yung pagtagad mo. Malaggo imbaran niya sa wayrunaw. Gaunggang. Kabahon yung pagtagad. Nari na maunin lahing kabahon. Sa bangin tao kabahon. Tuhan, na. Ibalik ta kamo, ingkabtangan sin Ibnul Qayyim. Man lam yasfi bil Quran, pala sipa alahu. Hisyusin tao. Di niya pa kayon, in Quran ini, hipagpauli, singkatan problema, singkatan sakit, di na siya maigalawm sakit. Misan pa impangatud niya, wala siya nasa sakit. Amuyad to mga tuan. Na, uno pa yung kabayaan kato sin Tuhan, puasin kasanyangan. Aradallahu bina an-najat was-salama. Kabayaan sin kato, kabayaan sin Tuhan kato, salamat kita rin. Masalamat kita rin nga uno. Wan-najat, sambil hipataud tanu yung panghinduatan nyo. Allahumma inna nas'alukan naza. Allahumma inna nas'aluka salamata wan naza. Bukunin ni kansang ipangayusin tao tuan ko na yad taong malingkat babay nito kaku na ba? Nakabutang dadu katan. Aun na. Wala pa kaw nakaripadunya ubos na yung program kay mo sintuhan mo. Nakawatuan, alup na sadya kaw, maun pakabayaan sin Allahu Ta'ala. Kawaa, labay rin nga kabayaan sintuhan, ay mo tuod kawaa, labay rin nga kabayaan mo. Na. Mga katautay manghuran, kabayaan sin Allahu Ta'ala yun. Insalama. Na. Nari masalamat imano siya apabila siya rin maun pasasakatan ini. In sasakatan, in magpuasa, in maksud sin pagpuasa, la'allakum tattakun. Na, in takwa rin di mga tuan, silahul aqwa. Yahmi bihi nafsahu. In takwa sanjata dakula. Amin magprotek kaniya. Na. Dahil nga sa babiyad to, yung pagpuasa tanini, security. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Hawak to siya nagparasundalo. Hinagin niya yung kamuyan na security sinhula. Dalam sin security sinhula, security hiniimbaran niyo. Asaddu ihtirasan. Sin sa kusog-kusog pag-security. Dahil diin. Minal maasi wal muharramat. Na mga tuan, impuasa ini. Sa lagu-lagu security tani. Sa lagu-lagu tampan taniyo. Dengaw. Dahil hasaitan. Amin biyata sinallahu ta'ala kato taniyo kuntara salama-lama. Maita, misan siya gagakutan na, misan siya gagapus na, impikilan niya yanda. Maita, nanawag-tawag na isab siya.
Kakuyagan kulaw niya, inagi niya mga tuta niya, misan sila yarapos na. Kakuyagan kulaw niya, hikay siya. Hinangon niyo ang mga tao nagpupuasa. Kakuyagan ko kanila. Hinangon sing kita niyo, amin saitan, mamay tayong saitan, papagkahin niya saitan, malengkan, gyarapos na sila, gyaraputan na sila. Yari lang nin hinangon. Unin hinangon, kadtuan yung nagpupuasa. Amin nagpupuasa yaon. Ya agad nin pagpuasa kabayaan sintuhan, bulakan niyo. Bulakan niyo. Biya din kayo magbulak, papag-igilan niyo. Pagbantahan niyo. Nasabihan tuhan, ayari ito. Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaita, bang kamu sumud pa magpuasa, igan niyo ng katantan. Kau magbisara mangi, ay kau magbisara sin loob lama, ay kamu magbisara sin katantan, di kabayaan sin Allah Ta'ala, kau na sadya kamu pakabayaan niya. Tuhayan tuhan, amo at tininangon, kadtuunin nagpupuasa marayaw. Hikarua, kadtuon si mga saitan, gyarakutan na sila. Amin dua magtiyaon, nagpupuasa, nag-aarad-arad, nagtatag-ipon pa Allah Ta'ala. Kalisuan niya yadto. Tani yung mga tuwan. Sa babiyaon, magbuka, nag-aarad-arad, yung magtawtay anak, yung magtawtiyaon. Nag-aalup-alup. Yaw na yung pagkaon, wala pa rin matungin wakturi pa umuno. Hipakadwa sa itan, bulakan niyo. Hinangan niyo sa bab, sini kapag ambulda nila. Di naman sila magsaw-saw. Di naman sila mag-uyum-uyum. Diurugalan na yung babae ha usog. Diurugalan na yung usog ha babae. Diurugalan na yung maas anak. Diurugalan na yung anak ha maas. Dua na tuan. Hikatu. Kadtuan yun tao. Amin yun mabasag magbasa Quran yun. Na bulan Ramadan. Tampanin yun pangatayan niya. Nagbabasa siya. Wayra pahala. Nagbabasa siya. Iiran yun pahala. Na mura-murahan mga tuan. Yung mga nasabot yan doon. Umalok kita niyo, pakabayaan sin Allah Ta'ala. Ayaw na to, tay Quran, ing kabayaan sin Tuhan. Sa tay Quran na to, na ing kabayaan na to. Na, ini katu kabayaan kato sin Allah Ta'ala. Aradallahu bina al-hidayah. Ing kabayaan sin Allah Ta'ala kato, amin di kita niyo mutas, dengan pamanduk niya. Sa lugay na tudo na pamando kabayaan sin Tuhan. Way hinang natulaw. Way hinang natu mangi. In hinang natu katantan. Nagsasama-sama pa kabayaan sin Tuhan. Na. Bukun si biya sin mga sila. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Ingat nila sa jaming kita nila. Wahum anil akhirati ghafilun. Tungod pa adlaw akhirat, pahil-pahil nila. Na, mga tuan, habulan Ramadan, habulan kaywanan na pahil-pahil, di habulan ini. Ayaw na to na pahil-pahilun, uuhon na to, imbaran na to, uuhon na to, inakal na to, uuhon na to, pituang gautabaran na to, aula-aulen atay na to, uuhon na to, pataalukon taniw pabulan Ramadan na pag-ibadat ini sabab malugay na to tiagaran di matung ini day dakuman mig dan katu taniw. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله